Sininna ibadai ang kamanang aki gunana lori atay. Kamano? Iya ko oto to maladasar jo pote. Iya ko to naki bua paki bua oto Japange. Na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer untuk laiwi. Iya ko mo palari pakoy Iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi. Paceke aja ta pompalari ko pamanasa jolo. Namuwi te di okko gamay makotoro pak. Aja jik na tetap potopole boleh langsung tama. Di pajak na makanja tatunan tapasoli. Ya tahu make itu pada koma pemarungo itu tak pernah palari. Kami jangan sampai menakutkan. Ya roh. Inuli ya tu pacarama pak. Mereka rampe maka dia tu dalam tama suruga ina macila katongang iko dia tama suruga. Nama kan ya kana tarongi nabita kaya kami tolak. Mikir lalu pas sidak kajaji. Maka dia gaga di kuas sidak ka. Ayo mau kupas sidak ka lalu sikiri mola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala. Ia angkai yalik kesempatan untuk pasilinar nge bakasiwinge lori pongalla ta'ala. Naya kia hakika naya sange bakasiwing sitongan lalokui atah. Cuma yaru ya sangi ibadah narekomelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surok pongalla ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna. Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang.
Narima ko na naro, iya ro pakasiwengi na paturungi pong Allah Ta'ala, lori umma na nabita, terkhusus kita situngan na, angkay manjaji, si di lalang sa rekom manginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona. Nayakia, ang kacet de masala, biasa ilolong rilalan na pakasiwengi, na sabak kadangkala si dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa surongi angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa. Istilahnya ko tumelo male bahasa kasaran. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajange. Eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we. Je kotannya tahu maringan ngatin na pasilena rangiero sampajange ro agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakasiwenge na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringan. Nomor sidi tepak ya ko makanja itepak nate ya metodu kedongi. Iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mau payasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kuini tahu ya tu salang. Ya tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang. Ia mitu kewajiban tetap ia tu isuruh masahada. Dia langsung sempajang sahada jolo. Nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkaukan. Oke, jadi angka tu tahu nangga na salang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dia na sampajan nasaba nangga isampajange dia na waji kapere. Sisa piu pakolingan. Jadi ya ko angka tahu nasang yale na salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji. Berarti ternyata perintah puang. Iya na royasang kapere. Magina kapere. Nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya. Tapi nareko angka salang. Na dena sampajang nasabak makutumi. Si salah nyo na iya. Iya pamulangin de mematona enggak iwaji. Tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomi ha. Nasa nalai repah. Keke betul na madari makoro. Makadai tau pandrita papikir jolo. Iya nangka tau dena sampajang na enggak mui sampajang waji makututomi ha. Pase iya tu. Ya sange to pase orang pasik salam madosa lopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakan ya, ternyata kapere to pase mi. Ya sange to pase salam madosa lopo. Agak alasanna apa? Angka ji oko hadesa makada. Iya bedakan i kapere si bahasa lengi sampajang. Kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yana ka tau dia na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita ini yaro dalile matoro na katani lau cuku-cukuki ro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah. Angka tau pandrita makada ia ko angka tau dena sampajang
Nama kadako kapere. Berarti ako melo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi. Tanawanaway gare. Jadi ako angka tau de na sampaja, na yero tau de na sampaja ka makutumi. Are ka marepay, natako de na jama. Ya ko de na jama sampajang ita pamakadaki kapere ya tawe, berarti itu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyo lo. Apa kapere ini? Tapi angka tau bandita maka tau pase mi, berarti ako tau pase isuro mi toba na pamasampaja. Ini negara nawa-nawai bi. Aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandri ta kapura ni bicara. Ya kong kabali bolata taruntu na dia na sampaja. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. De na sampaja. Maka koto makada na kapere. Na iya ko kapere tu de na kan de tu na sigaro si basalangange. Iya ko mate. Nateto tu nabi te pasida pe kapere si bawa salange. Pekko ni. Iya na nampai de na magampang ipodate kapere kung katao de na sampajan. Makada pe maknana ya ron nakada agama palawangan na salange si bawa kapere sampajami berarti ako de na jami kapere. Angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Ia kumusukuruki la in syakartum. Karena kalima aku capak na to. Wala in kafartum. Tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sese na dalele. Ya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang i. Kapere manang. Ya namanya ga makokoy tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran mia, jadi ia kong tahu maka dah jadi upah pahangi kejo maka dah ia kong bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ia sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinggi malah be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibe pa na de na pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi dapat ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya ya tapi ya miro de nulet tarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nulet tarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tu magampang mapakapere kabali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu ia tu makada kapere dia na sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo bali kamput ko kamput ta maka galak mapua sekora malangi na dia na kana sampaja maya gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dia nang kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi maka mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tu nang kayasang sola
Ako sana sampajang patola. Kesa sampajang patola qada. Laba ni wattunna. Laba ni wattunna subuh misalnya begini, dia tuh sampajang subuh. Asara, letu dia asara, dia betul sampajang subuh. Maka dapat koniro. Iya lo sampajange wadin na jam na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yung jame aja tatajangi maka da subu pa siu jame pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati. Jadi maka da itaw bandrita papiki ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolay bi peko cara na tolay asampajak ko. Ya koloro yung asampaja subuh ko lapor imah kada kabaan. Kaya sa kadaan tanewet tunah. Itu aja tak kada adaan. Apa makna itu malaikat ekon raja asubuh na loro nih. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Gitu? Iyan na rota jamay di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siya gay na sampaja demo jamay tolay manang. Manrasa niya. Apa mulai kalolo de na sampaja kamanapo na napo masampaja. 30 ito de na sampaja ng tolay ni 30 taon. Engkaro ito pendapat na to pandite. Kapiki na niya to. Apa de na mungkin de ta berbeda pendapat ako piki pak kenri meloloh. Na po ang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum mako mematukuri pancaji de mo si dipahang ini melo ka na sa po ang Allah Ta'ala paci di na pandapa pada mana ngotak na ataku uleh tapi de na yero wakilori jadi yanang kataw makilori ko masigi maka da cidi siru pada pandapa yan na tutaw tantangi po ang Allah Ta'ala jadi mega tu tapi masalah piki nasa bayro sa ngepiki pahang pada sa malibu ulwe pada sa ubang tapi dia na pada sele na pikirannya ina tu nakara guru takali sidendre ya ko makara kanasang iya de pawandre kataw makara maliwasang harus tase ang kataw makara maso meron na de nandre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makara maliwasang istase ro de panandre maka dia orang rasa amas somia tu nak dia panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa cik di pau jadi mak pagewan itu teh ko makada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre maka dia matu jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh na reku mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru mana ya tu tahu na mega na pahat tay pa. Dia tu na magala mapasala. Kapani sing kadong katomak ko ayo ko ci di na pahat. Oh rajayawa pa tu. Itu mak itu nang kataw tu ta siru pamina guri marajayawa. Padami ko tay na pay ci di otonola yan oto apaan sa minola nasa majaman niya tulyangnya pa di panang kanolay. Jadi makot itu jadi make agama ite makoto. Baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu. Jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kali sidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka dia kong kataw matarra la da ko agama tajamu arua tau malam man itu ko puray magay apa kon ma guru mo materro magay nasaba aja na to mabela boting parue lagi ko sila lo na boting po to si gandeng pasapeda na napa sila lo na macha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo motor lo ko pasay malipelo pa mi masapeda pangoto baru makoto. Yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu. Ito. Yan ang oto baru po tapade je. Mo me milo ko tapay bawah. Sisan nagan na siula imon romani. Say makara ibisay. Ito jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu. De nang kataw maguro agama tapade. Betungan na jamo tano makaroy. Magan to taliwaliwa tapar pasalaman at tawe o sa mga na to. Jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru naro para lu podang maka dia kung pak guru nak guru mu aja mu maka dia mi bacoco podangi maka dia di pakewe iya kong kapandapak lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka dia tu liangi salamanang mi bacoco mapagewan itu ta ina tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara di Mesigaru pada salah lagi pada majen jadi tapi dia tu gagok
Dekaga. Jadi iya mi panlingu palempurang nih. Kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai angkamanang ake gunana lori atah kamano iya ko oto to mala dasar jo pote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer untuk laiwi iya ko mu palari pakui iya ko lalam majamu la pakui iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi te di okko gamay makotoro pak aja jik na tetap potopole boleh langsung tama di pajak na makanja tatunan tapasoli ya tau make itu pada ko pemerungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to nama dupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tani polangi tadi angka kama tahu de pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega motor de na petu masih kiri tama masigi de panak be na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatinna na tulisi sambungi ha ilansu ba menika tak bere de na salah tau make itu cocok nih apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu teluk batang tulima HP na kata Allahu Akbar wah woi pada ko silalo na pemerungnya tetap palari. Oke, jadi iya naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah Taala. Na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika. Na sabak iya ko oki ro tama ro. Oki ro tama. Aja hana kopi patehena patama itu salah-salang itu jadi oki kata bere jadi nak kata pada teh sebelum kata bere pakanjaki memen nih duan rupa mobi tako pak bicara tau pandrita dalele anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan na kasiwiangi yakini mah kadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan atau makanja na tepat nih apa nato kangiati pada kuniti pong Allah Taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite waktu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupeng maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupeng Allah Taala ukui ars mon ya natu nang ka tafsir kami maka da ya rupeng Allah Taala ki ars tudang kada malu berupa ya kuya aja natap pangewangir apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa maka ukiro nai tei pong Allah Taala si runtu inabita si pong Allah Taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mun rupungnya pak ukiro mun nai tei berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro ya makonir apa maka de mendre ina bitta oko alam istawa ina sifat bicara langsung pengi maka de tau pandita deje nakor walingi contoh maka de mendre ka aku boleh na pemataru mendre lako pangatae oko ka pangatae lawi tei ulangi oko gi ulangi pangatae mon rulangi gitu keren itu keren jenaro nak kata pandita aja muah kada menri nabi to kolam istawa ukur sifat bicara pong Allah Taala angkai pun ngukur de pada ko makada menri ka aku pangatae uko mana pangatae lawi tei ulangi uko gi pangatae mon ulangi de makamu upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de tapi iya ridi tau mata pae ukwi lalan na ati wat dingi pak di bola deni patama ipak di bola nasaba angka kuatak kali angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wanafah tu fihi mirru dihembuskan dena kada halaka ya ko watak kali yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wanafahtu fihi min ruh deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi deni yakibua
Iya naro nahala mato tu puang Allah Ta'ala. Ina tu ampai to matewi to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poluk kui puange erewa ipemang. Demeto nak kibuai. Jadi engkau ko watakal itu dia ni akibua. Magi dia ni akibua, iya naru ipake mapasi sumpul lori pom. Iya naru tapake. Mau tu dia gaga baca-baca yang penting si konek ni itu. Apa ia sengi paringara tu tanya baca. Ya miko sikiri na baca. Aku maka di subhanallah, subhanallah, subhanallah baca. Tapi engkau tahu baca subhanallah dia dengar. Maka ke subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sisa guna baca tapi dia peringaran lah. Tulin man leko-leko mina sama agar galuku mesti ini serangan riba laut tulis subhanallah, subhanallah. Maka maturu subhanallah. Angka tahu dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak di sibapunge si salah. Ia ko baca maka dia sikiri. Ia ko penading maka dia tapakor. Apahan ya? Isi salah. Maka dia kan ipake makanya dua. Ia sikiri nasabi malaika nacatak malaika ia tapakoro masarolak di ina ya masampajasuna isi saburakan. Nareko si jasijangi ko to makanya kong kato koliri na masigi anur sandre tutu matana amak dega gana pau sandre bami aja tak ada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro deh tahu tapakoro kamah namo atu si saburakan na tajama de tutule kalai. Nggih, jadi aja na jadi tu ampe to padre teh dulu makare ko mani bawang ya ko de gaga bacamu ya mu pake. Apa maka wata tahu pak komelo manang isuru mak baca na de gaga baca. Ade na kana sikolangi isuru mak guru na sa de na bataliun ustaz yang inger si capan ya lupa itu nah. Sila lona na sa podang ije na tu ampe to padre teh makada paringeramu bawa no pakanjaki. Apa paringerange itu? Ide gaga na baca. Ya natuna ka makarami idi menipu. Ya itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya jadi ya kada itu nang kau salahkan pak kada idi meni bawah. Keke magampa tapake. Engka pasan naguru ta kalisiden rewa kalima ko ceramana makadai ko meni bawah magi modele makadai ya to magampa musad dinge. Pada mati pak dompeng ni makada menyama sa dia aku maceke ngaceke ni. Ya ko makadai menyama to sa dia ko joka ni di meni bawah. Keke tatah yang penting saja memigalutah. Ini pas sampajang yang kau tu Allah maka balu tapi kalau selesai matoro kata biasa ini mani bawang eke ka manyama tasat di nama kamu tu ga rupan na ibadah ini mani ya ko de tulet betul oko sa di sampajang madodo-dodongi oko pisikiri apa betul ya na tu ampe mega mo rupan na tu ibadah na lengi na bita nisa na bita maka dan kau mak kumatu maka kunru nisa na pura na ilulu ngalino ni pitamana nisa na bita maka dan kau mak kumatu tahu rapeng, tahu lalakba, tahu maka kunru don rekami na jaman na pamita masuruga. Na isa na bita, maka datace dek mina pigaw tak dosa po mina sumbangan na makai kanilaw po nesang na sama na bita tu. Tapi yan na tu ampay maka na bita palapi-lapi nga amala na umako pa nisa maka dan kamatu umako makutu. Na pa na umak na Nabi Musa maka galak masampaja. Yan na tu na umak na Nabi ta maka ya ko dece na pigaw po ang umakku pag nakanga 10 ya ko dosa na pigaw cidi na mo catakang. Yan na tu ampay tu 5 karato pandita ja mo selang yung pura masampaja cica na mo bali cica kamu patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo tap pemaka dan neraka de minawat dia capak dosa jadi maka de to pandita nang kamu patu bonus mo na makadami dalele di gini gimatane de cina na jana salama. Jadi itu ampe to pandita kong kato maki buah kesalahan kada towa ko. Ada yang kada tapata marana kade tapa makade nasa kamu pabunus na serata ye tapa na peci di dosa na jamai. Itu jadi gere mako itu to pandita ampe malomo deka angka tahu makutano mau de nanai kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh. Inuliya tu pacarama pa marepa rampe maka dia tu lalangnya tama suruga ina macila katogang iko dia tama suruga nama kana gana tarongi na bita ke kami tola mikila lupas sidak ka jaji maka dia gaga di ku wasidak ka aja mo ko pasidak ka lalu sikiri mola maka ga maka mo ga pa ke ga tonroy maka dia gaga di to pagalung mustasti na to pagalung dia na siya ga dosana apa aga na lo mi galung na campo minaita Tengok guru sekolah makokoi, lalu sekolahnya tanpa Facebook na buka. Maka daki mega pala na pa guru cocok di tapi mega todo sana.
Apa aku tuh lima bukan ni ukuro cocok di kono makanja na ita ya Pak Galungi tapi namo ita Pak Galungi mako pa magalato di magin. Ini itu kere. Jadi pakai ngamaya he. Jadi usahakan ipegai video cetak. Yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta di kul khairat. Betungan alom-alom ke pigau decing. Aja lalu na kosong. Na pemurana-rana alemu kumeku matin rokowan di makada ki garumai gadosaku ni adiciku na ujama. Napa tatobakan namun yan itu yan nato to isa suruga na makanya gampala lang Pak kika tamitau maka tamitau ki mate pa na kami tau ki mate na makada na bita masila surang yang mate ngi si batinro maka tayo kami matinro tan namanya amang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de pura moni law na bita na podangi po Allah Taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah Taala din na cocok sinin na matengang yang kamana sakarat na tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolodo sa iya jaja na susah na pamakana na bita likulli sa nasabi wasabi umatibay na sitina wasabain yaro umatku po ngayon na malampela daw muro na pado na ro na bisa tasisa butaw ni madosa kami na mitala da mucala Pak ya nasisa butang umuru na naboto na harwa ratu-ratu na tau boto maka tita yo poko 70 mitaw ay palimatanda 30 taw na paja boto pa din anu lelari kira iya aja na metala da mo pato yang ponco na umuru na tapi maka dia nabi na sa bacet de umuru na de na meta pasti pahala na cek de gitu palapi-lapi rangaya pahala no makku ayo papa do mama dulu maka da cik na jam cik ditumolingi pegai biya unto ya na makai garupan na ini jadi aja na itu atu patu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mane pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko chako na pakana pacalala la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni Pak Guru ya mi ko deta baca iman rasa memang ni amakiro kemudian apa maka nabita ya ko chako icalla ya ko pura ko teme pacingi wi na pajong palaga itawe maka tahu na puji meto palaga itawe itu tim sukses ya Pak. Asan namo pa tim sukses di meto nang kanay kalah. Ikalay punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses sila to din ang kanarogi. Ipakalay tatak katawana. Makadate tim sukses tanya tim kalah. Itu jama-jama ya to na tumanari palagay taw saparang igara-gara sa pamanang ijana taw napa nakapunggawana mapangewan ni tahu Mario ni Pak Naseng kenapa dukung tapi dia tu gagak kumanya dia gagak itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okula kubur makanya rupa cala kubur kemudian agak piti tahu pakutannya kalau pakutan mungkar nakir na pura ni na podan na bita maka David izaja malakan ya ko pole dua malaikat akan aku tanah marok bukan ni gapuamu na pura no tipu dan ya kong kataw melo tama ujiya pa ni puda soal na magampan na jamay lalang. Agapi makadami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko na masagene ki buru. Asidak kako na maloki buru. Sikiri supaya kuburamu bercahaya. Nang kamana moti na makamoti ga sikiri tinato ampe ko to proma berasalang ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajewe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na deni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aleng sikiri umum na pa kome kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa apal ustaz den kanya sikola ya kome kita makana bani bismillah meki matinro bismillah motoki alhamdulillah meki manre bismillah motoki pura ki manre alhamdulillah ya benar loh nah yang ko yamo patude ta pala ina lima tau kunruta tuh pamase manita jang emang komi tuh gampangan na jadi mak tuh nakada tau pandete yang penting de na lobang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tau pa okilalan na lino yale ka istimewa maka wat di mapatama kora de nagan nasi di man kulo Allah baca kata lu kun rupa ku di na den le baca yero aja ta capai maka pada gastas naga jero na ya ibaca ko ramalang itu tas ipal tama korang siba kulo Allah kata lu na nabita makada apa hadiah yalengi yalengi hadiah
Ya ko melo ki pasire ke gi jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nessa nabi tamakaran kamatu umma aku tau repah. Iya ko sigu siya jama-jamana de na nule monroy mangaji ya na riyale kulu Allah katalu. Ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada nabi tapak na cinay manang isa rubang maka de nabi tani ga macinay sa rubak ko maka de ya Rasulullah maka de nabi ta ko makiti sa yambarakan. Nigi mulle patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh. Ia malai sa rubakku. Wah mengaji manang. Mengaji Abu Bakar Sigan Rusu. Mengaji Umar. Mengaji Utsman. Mengaji. Sayyidina Ali mengaji to. Tapi kalau Sayyidina Ali mengaji cinampalanda. Dia panapura si di geso. Tayo mengaji. Matindro niya li. Oh ni matindro. Iya Abu Bakar mengaji. Sana pure masa paya subuh. Tayo taneka. Kutay nabi taniga tama. Dia gahaga. Dia ketemu Quran, maka dia Abu Bakar ya dua lampapi ya Rasulullah, maka dia Umar ya silampapi si tengah, maka dia Utsman silampa mania, maka dia sabai tanai magali, nabi tamaga sa dinali, maka dia sabai aja mana tatanai, de panagan nasi digesi baca na tinro itu, aja na dia baca temat tu, dia lagi si gadrusi dia tu batinro tu masih dia datang apa lagi alin na de silalona tu mangaji na batinro, maka dia nabi tadi tanay mo dia tu na maringa pa mangaji matu itu mikir dia nangaji, sisa na yoli sa dinali ni tanay magali. Nasa ya ka-10 tamba ya Rasulullah tasil sama nasa makalasi manang kadapatan makura ka-10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kaling rilala boco ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Quran. Ia kui baca akatalu berarti pada kui patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca na pakalo matindro maka day nabitay ko malay sa rubangnya. Jadi dia aja na tamasara nang kamu kaya di tahu kutu kulo Allah na tagan ruso. Jadi tu na kamakiro. Jadi dia itu agama maringan pak maringan. Dia betul kan ini tu me tu susah wi. Idi to maka ringan kaya ka na metola maka na pasidak ka kuni pasidak kay lalo mamagi-magi na ito pasalama ki na makamoy galala tama suruga napani ang kaci tatian na to ni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw lalo kaya salawa ci di ibadah pak dari semua ibadah pakasiwang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawa dua angka ko nabita angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat to kuna bitamunro. Angka tori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko kwe po Allah Ta'ala din naganda makin nabite angka kuya po. Yan na to nakada nabito ko hades sa Buhari. Maka nareko angka tau masalawa lo Korea dua malaika yutusu. Ci di malaya rosalawa angka ci di koki buruk ko palatukan nga. Nasaba angka mi matola istoro ko nabita. Jadi ako masalawa ki akacica yan na to ampay po Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita. Nasaba dobulo miti pahalana. Yan na to nakada to pandrita. Iya ko de gaga mo pala liang salawa bawan. Apa iya na to salawa dua non rilato. Pada ko to makada cica mi matabu na dobolo. Iya to salawa. Jadi makir. Iya na to ampay tapi guys salawa. Tanapa ni pasti to lato. Apa talu to aga-aga pa. Insyaallah tapalansu to istighfar na sabab po Allah Ta'ala. Langsung itu. Yang kedua salawat. Langsung itu sabab nabita. Yang ketiga pasidakah. Iya na to ampay kumiki ya sa tau kanja pa abas sabawan. Ya sengit tahu kanja. Namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan tahu kanja. Iya tahu tu iba amalan. Iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bage-bage 5 ini itu tuh 5 sidak kata pemakan kanja payanu padahal 30 itu logimpe.
Itu mako dia tu cale empai tu liter pi dia tu magala mak bere ko melo ipa matodo teh apa de meto ina tak de mati ya tu i maka de yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero natap pamadece wakal bas sa payano padahal na pay nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanan lupa ye itu jadi makotiha ina yan na tulampay tau mabasay pa makanjala tau mabas sa puji tau seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tau seke cacatoy sa seke payano padahal namo alena makwa tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magi rokok tasawuf ina degaga bab pikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke deh masa bak memang tidak ada babnya yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw. Pak dia tu nama seke te ko di magala mapaling. Aja nagare tilaw ya gagana tanade nama seke. Ento jadi dia itu gak bab seke pak bab mangoami. Itu gitu. Jadi ya kung kataw ini tu nama kay kataw nasa kasyati melo yacha tanya tu melo yacha iko malasati. Disibalikan na itu taparesannya itu napakada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa sipulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha ternyata we melo yacha ngiko malasati pak melo beto komandre na den yoli ko itu akhirnya itu nasa yanu lo makanasa na postisya tu nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pak melo sharia yacha ternyata we melo yacha ngiko masuk sa papena di mapak degaduimo itu ya kita neje tahu iko malasa maka nama kaseke ya anu tanya maseke ko magala mapeling aja negeri bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu Pak aja na tahu itu disalahkan na ini malasah akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.